Alo, Molim, dobar dan. dobar dan. Jeste li vidjeli oglas u novini da prodajete placeve? Jeste. A hoćete mi reći gdje se nalazi taj plac? To se nalazi tamo gdje se okreće petica za Gornju Goricu, pa onda baš gdje skrivce petica lijevo, ovo je s desne strane. Gdje u Peticu, jel? Kod petice, gdje okreće petica. Aha, a i koliki je plac, hoćete mi reći? Pa plac je velik, ima nešto preko 4000 kvadrata, ali možda bi prodali i ovako da odvojimo nešto, mada bi mi rađe sve da se ne krčmi pa neku mnogo povoljnijih cijena. A dobro, hoćete mi reći, prolazi Petica kroz taj plac, jel? Šta prolazi? Petica. A ne, tu gdje je sa ovog Nikšinskog puta Petica okreće lijevo, Da? a naš plac je s desne strane. Da. A mogu li da kupim pola toga? Pa mogli bi, ako pola bi mogli, ali pravo vam kažem, prvenstveno bi htjeli da ga damo sve najedno, ali možda se nađe još neko ko uzima pola ili tako. Znate što sam ja htio sam da otvorim prvi privatni grob u Crnoj Gori. Da? Svatate, groblje, kapelu. Da? Privatnu. Da? Pa prvu privatnu kapelu u Crnoj Gori. Da? Pa može li to? Pravo vam reći to ne znam, nisam čula i smatram, ne znam, ja smatram da to nije pametno. Da, nego mislio sam to... Ima takav plan, znate, pa gledam plac neki dugački, ali on dugačak po dužini dosta. Jeste. Aha. Mogu li da dovedem 2 krave da pasu tu? Pa moglo bi, zašto ne? Mislim, ima li trave, mislim to? Ima, vala dosta. Dobro je rekao. A da vas pitam, kad bi doveo 2 krave, bili vi mogli da dođete da budete 3. krava? Pa, pošto ste vi vjerovatno da bih mogla. Vjerovatno da ste vi A nisam. To neki dobar Nisam. Ja sam bik.